Pengalaman itu nya. Pengalaman kaki tuh. Si Aki bisaan silat nih. Si Aki diajar silat di mana? Nah, buat bisa silat gitu. Oke, keren. Mau nis. Aki cek bapak uwi hela ulin wadi kebon. Aki kelatihan silat nih mah ganggu wae. Aik naon atuh? Mariung. Mariung. Hah, aing mah nguwai. Kita ulin di kebon gerak. Balik. Ngaganggu wae atuh. Atuh